أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خوشكو براين برومات سلام ورحمة وبركة خد تعالى لسرما وحمي مسلمانا أهل إيمان به هروسا خد تعالى خير وخوشيا دين وإيمان تيك بارا حميم رباطيه خوشکو برایم برومت از ایرو جوارا باسا سحر کرنا لسر پیغمبر علیه صلاة و سلام بکم تی گوتن لپیغمبر علیه صلاة و سلام سحراتی کرنه سحرهان ده هن قوله که هری با اهل سنت والجماعت کسی گود و سحر لپیغمبر چی بید و ششمه هنکی وی دوی چل روزه هنکی دوی چند روزه هنکی واجی دوی شش ماه لی چل روز تنه سیر کرنا لپیغمبر تاثیر لپیغمبر علیه صد و سلام کریه هر وسا راستی سیراتی کرن ناتی کرن سیر هبو چوا بی چوا درباز بی امی ایرو جورا باسا سحرا کو تی گوتن لپیغمبر حاتیه کرنا می بکم اب چند روز از هنک لی کولینو و کولینا دکم مرونكر تمام حديث متن عربي او متن كتي قوتني حديث پیغمبره كل سر ناوي هشام بج حضرت عائشة هاتي روايت کرنه ام نكر باسا حمو بكن ما يك جواناني هاتي و چن ببين چن بش حديث دن آني هاتيه ام جورا اميرو جوارا باسا راستيا سحر کو تی گوتن لپیغمبر علیه الصلاة والسلام هاتیه کرن اولی کولینا میه هم تبلی دو ناوه و تشتکا دنه نایه لرجامن هیویا من رجامن جوه اوه و مجاری حتی داوی گهداری که هی رخنی خواه بنویسینن هی بویجنن اعتراضی خواه بکن هی پیشنیاری خواه بکن کاوا تمام گوداری نه نوی گوداری که حوالت وردا بشاشی کر هم لو وجور هم بس کنو تشتا بنویسینه هون شاشی مزن بکه از بخواجی نه که وان شاشی حتی دست مره از تمام حدیثا لپرانی حدیثا میزه دکم آیتا میزه دکم هینا باسا سحره دکم تی گوتن پیغمبر علیه الصلاة والسلام سراتی کرنه اوجی گریدای حدیثی کو تی گوتن ام بیج حضرت عائشه هاتیه روایت کرنه حدیث اب حدیث هانه د پرن کتابادان در باست به و هر وسا هنه که متن وان جهب که مزیده هیه ابجی داویا حدیثی له هنک اب حدیث هانه تمام نانی نقسم گدنج هی او جی منانج بو کو زده درج نه به اب حدیث هانه ته گوتنه یس کسه کی بناوی ام به لبید بناوی لبید جبنی ج لبید کوره اعسام لپیغمبر علیه الصلاة والسلام سحر کریه مروه کی ج قبیله بنی زریقیا بیه و ناوی لبید کوره اعسام ویجه امیرو لسر به حدیث هانه نرنی خواه بویجن اب حدیث و شام حدیث دنینا مروه کی عشیره بنی زریقیا ام بویجن ناوی لبید بنی اعسام لپیغمبر علیه الصلاة والسلام ده سحر کریه اب حدیثا کو اب او چند حدیثی وک ویا کو تی گوتنه حضرت عائشه هاتی روایت کرنه ام بسه دلیل رد کن بسه دلیل بسه حجتا ام ویا رد کن دلیل ما یکم او کو ام بسه دلیل ویا رد کن دلیل ما یکم او کو اب حدیثی کو تی گوتن پیغمبر علیه الصلاة والسلام سحراتی کرنه ضد قرآنیه yani ziddi nasi ziddi kitabı muhalif nakoki naber ev Kur'an'ı da heye adu da nakoki naber hadise bixwe nakoki naber hadise çen şıkkı evji seçar şıkkı yani tane yek nenem nakoki naber hadise bi seçar şıkka bi seçar beşa me baskiriye adawi rawi bixwe tedam problem heye yani rawi ku Hişam kore urvete ev ku ev hadisa rivayet kiri د امبه سلسله راوی حدیث دا کو خدگین ای داوی هشام ج تابعین دوی دا پروبلم هه ام بوان هر سی دلیلنا
وان حدیثی گوته گوتن ای پیغمبر علیه السلام د بخاری مسلم د تمام کتب سته دا هيا ام وانا درد کرنه اب حدیثی گوته گوتنه لپیغمبر علیه السلام سیر هاتی کرنه د مواتا بنی مالک دا تونه یا دویم کتابه ده راست ناتم هبش من ندیتی yani بناوی حدیثا کول پیغمبر علیه السلام سیر هاتی کرنه د مواتا ابن مالک دا تونه على كل حال امی و یارن سر چما اب حدیثان ضد قرآنه خود تعالی د سوره مائده د آیت 67 دا وها bazı از خو نشان ندم گلی کسی کو مگوداری دکه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين دبي حديث دبي آية هاننا دا خود تعالى جي پیغمبر عليه الصلاة والسلام را دبي جي يا رسول من أو تشتاكو جم ربي تشترى دا كتير تو تبلغ بك إنسان ربي عيان بيان بك وإن لم تفعل أرتشتي كشترى دا كتير تو نكا تبلغنك فما بلغت رسالته تبيخمبرتي أوي بجنان يعني أو رسالة أو وحي كشترى داكتي وظيفة خب جنانية والله خد تعالى يعصمك من الناس خد تعالى تج إنسان دبارزة إن الله بيقمن خد تعالى لا يهدي القوم الكافرين خد تعالى قوم كافر نان هدايتي دبي نان سريا راس ان يريا راس بيشي قومي كافر ناكا دبيا دا خويتا دبي والله يعصمك من الناس خد تعالى تا ج ام بي ج انسان د پاريزه ج شر انسان د پاريزه کو انسان ام بي جن بتو اوي زرار ندته دوردا او اسمتا هننا کسی کو دبيجه پاراستان هننا او کسی کو دبيجه لپیغمبر علیه السلام سحراتی کرنه امبارگو ده سر به آیت هاننا و آیت دورسینور دک دورپیج دک دوی دور دا معصومیت کا مطلق پارستان کا مطلق تونه تن معصومیت دور دا امتا نهیلر خلق ام به ملت تبکوج ل نایوی معنی کو اب اسمت هانه دو معنی دو آستن جبو کو سر لسر نه شی کرنه و آیت هانه دورپیج دکن ل بخو گابم صفت پیغمبر هر دجمیرن دوی یک صفت پیغمبر معصومه دوی پیغمبر معصومه معصومیت پیغمبر مطلق دبینن لمعصومیت کو خود تعالیش پیغمبر باز کتاب دا وی دور پیش کن دور سینور دکن امبارگو ده سر کرد دکن او معصومیت کو اوج پیغمبر داتینن او به سینوره ده هر ورد ده پیغمبر معصومه گوتنا کو معصومیت کو اوج پیغمبر داتینن او ضد قرآنیه ولی معصومیت کو خودش پیغمبر دانی دیگر کو عامه وی دورسی نور دکن بالا خوابه دی خود تعالی سوره فتح داشته بیجم خود سوره فتح آیت 1 و 2 و سوره تحریم آیت 1 دا وها بعض دکن إن فتحنا لك فتحا مبينا يا محمد ما فتحكي برقاوي فرا مشترى فتحكي مبين يكا بكري برقاوي فرا مشترى مداته فتحة مكية چرا ما با فتحاني داته ما كبت دا فتح كرني ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك جبوكو خد تعالى قنيتي درباس بي وما تأخر او قنيتي كو جفرا شون دا دي عفو بك للي ببورة ما فتح مكي اشترى فتح كي برقاوي فرم داته او فكري مداته ويتم نعمته قد تعالى نعمته خرسات تمام دك عليك ساته ويهديك
صراطا مستقيما ام مثلا تاتينن يهديه كتاتينن ددن برتا ريا راس درست جبه آيات تفهم کرن کو پیغمبر علیه الصلاة والسلام معصوم مطلق ننه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دین دا معصومه او معصومیت کو ملت کو بنابع عصمت د پیغمبره نه معصومیت کا مطلقه پیغمبر علیه الصلاة والسلام تنه د دین دا معصومه د گرتنا وحی دا معصومه لید اجراءات خدا یعنی به صفت خوی رسولتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام معصومه گناه ناکه لورا وحیا گرد خدا تعالی سر دلی وید خوینه پیدا د حفظ کرنه او جساش خاطره دبی ماموسته مدرس و مکتبا کو مدرسه کو تدا پرورده دبه ماموستوی جبرائیل امین ام به ملکت وحیه جبه آیت تفهم کرنه کو پیغمبر علیه الصلاة والسلام معصومیت کویا برفره تونه عام تونه genel تونه پیغمبر د مثلا دین د معصومه د ما خطو شاشتیه کی بکجی خود تعالی به وحی د دراز کرنه هر وسا ج آیت دین جی تفهم کرن کو پیغمبر علیه الصلاة والسلام غلطی کړی یا ایها النبی یا پیغمبر من لما تحرم ما احل الله لك چرا تشتاکو خودش ترا حلال کړی تو سخو حرام دکه تبتغي مرضات ازواجك جبوكو تجني خرازي بك جبوكو تجني خرازيش بك تو چما تشتاکو خودش ترا حلال کړی تو حرام دکه یعنی با ابي هشیاریه کی لومه کی لپیغمبر دکه تو نکار تشتاکو خودش ترا حلال کړی تو نکار به دلیل اثبات بسری خود تشتا حرام بك والله غفور رحيم خود تعالى غفور والرحيم خود تعالى قدر بد شير ورحمه خال بربادك جبان هر دو آيات تفهم کرن پیغمبر علیه الصلاة والسلام معصومیت کا مطلق تنه پیغمبر جد کار خطا بک لخطای من امام زننه ام بد اجرات خدا جان خطای پچوک بکجی خود تعالی وان به وحی راز دک ابا جبو مسته عصمت اقواسم ببیجن هر وسا او حدیث کو ما گو لسر سحرا کو دی کو نصیحه پیغمبر چی بیه زد وان آیت هانه نجی دنابرا و حدیث وان هر دو آیت هانه ندا زدیت هي موافق آیت ننا تناقضات دنابرا وانو آیت ده هي سوره فرقان آیت 8 خود تعالی دبیجن او يلقى اليه كنز او تكون له جنة يأكل منها دبيجن يعني خد تعالى كي ام خزينه ودفينه كي بدا پیغمبر عليه الصلاه والسلام يعني ام مشرك مكه دبي او يكون له او تكون له جنة يأكل منها يعني خد تعالى باغ وباغشه كي بدا محمد عليه الصلاه والسلام او مشرك مكه بدا محمد وجي بخارا يعني پیغمبر رابي انسان كي دخول و دخول دنام مدار استقاق و چارشو بازار گره دبیم پیغمبره مادام که پیغمبره برا خودی خزینه کی بدای زنگی بابا قاسا او ام بی نوک روشامه با جمع شتر با یعنی خودی باغچه کی بدای باغچه کی بدای تجیه بخوره یعنی وانا المشتکی مکه دبیجم وقال الظالمون کسی ظالم گوتن إن تتبعون إلا رجلا مسحورا گوهم تنه لبا مروکی کو ظلامکی کو لسحر هاتی کرن دچه او کسی کو دبیج پیغمبر علیه الصلاة والسلام سحر هاتی کرنه مشرک مکه جو سحر هاتی کرنه او دبیج او کسی ظالمه کسی کو دبیج لپیغمبر سحر هاتی کرنه جی انسان را دبی محمول پی کسی کی کو لسحر هاتی کرنه دچه هر وسا دسوره إسراء آيات 47 دا قد تعالى واد بيجي نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا قد تعالى دبيجي قابا أو تساعدكن أم شتد زن أو شاد تساعدكن او گوات گوداری دکن گوی خواهدن تا ام چیتر زانی او شاوتا گوداری دکن
وإذ هم نجوى قابا أو تاني بدنا هذا كروبس يدكن بهابرا رقاد من جام هبد منن بعد شنبا هبدو إذ يقولوا دبيجن الظالمون الظالم دبيجن إن تتبعون إلا رجلا مسحورا هون تاني لبي ربياكي لسحر هاتي كرن هندشن ev her du hadisi ev her du ayeti hanena dedi nişandan nişan ispata wiye ki müşriki Mekki jehevra du goten em be anji insani ku lepe peygamber aleyhissalatu vesselam düşu du got va mroveki zalameki li sihr hati karne hun pe widişin ev kesi ku be li peygamber aleyhissalatu vesselam sihr hati karne lugora nesabanayetana ev kesana kesi zalimin او حدیثی گوته گوتن لپیغمبر علیه الصلاة والسلام سر هاتی کرنه او ضد وانایتانه لمخابن کسی کو بناوی اهل سنت والجماعت هنگ عالم یوان حدیث هر وکی علمکی بسری خوابه و آیت خودی علمکی بسر دینکی بسری خوابه یعنی هر وکی دین مثلا آیت قرآن دینکی بسری خوابه و حدیث پیغمبر علمکی yani dineki bir seri خوابه تجاری نخواز رباطا بند نابراوان بگین هبدو حدیثا لگورا قرآن مقایسه بکن قرآن حدیث کلیت حدیثه بس بتون جو قرآن رد بقیتان دیه حدیثه که ده مسلم ده هبه ده بخاری ده هبه چواد و کیفاوی راست قبول دکن yani گاوا تشته که ده بخاری مسلم ده هبه ده بکو راست به yani tamam hadisi Bukhari ve Müslüm anji kütübe site da hadisi on hamu galebnin şaşnın rasi hene o her vesa hamu rasinin yani de meref careki ne en bir toptan Türkiye ve toptancı be merun ne careki red bike hamya nece hamya çava bike kabul bike le mekhaben alimi binabi ehli sünnet vel cemaat praniyavan en bir tamam hadisa hebede kütübe site da به قید و بند قبول دکن به کو عقل خواب کار بینول لگوره باوریام که ماسی که مزنم دوی مرف عقل خواه دبنی وحی دا بکار بینه پرتش هیه مرو نکاره به وحی خواه بگینی گره عقل مروا دبن شمسیا وحی دا ور بکارانینی مرو بده خباتی لی نقلی جی دبن شمسیا عقل دا مرو بکار بینول ویش یاغی مرو خواد گین نتیجه که مزن گما ور نبم ام به اف تشتی کو بناوی حدیث آتی نساندنی دیگر حدیث راست ای پیغمبر علیه الصلاة والسلام گل لک حدیث نسان ناوی پیغمبر آتی شی کرنه علماء کو تی گو علماء اهل سنت دویج عالم هبونه او که تصفیه کرنه گشتک اباک الگو بیجین کریجی آفتی اسلو اثاری ویتونه او حدیث و متن کو ضد قرآن به دلاو حدیث دا بخوا وک متن دا ناکو کیه به نه حدیث پیغمبر یکی لسر نابی چیکری او آیت هانی نشان داده او حدیث گوتنی پیغمبر و اواتی کرنه سیاراتی کرنه نه راسته هر وسا خود تعالی سوره تور آیت 48 بیجه پیغمبر دبیجه یا رسول من دبیجه واصبر لحكم ربك تو لسر حكم ربك صبر بك يعني بر حكم ربك حكمك ربك تداخل صبر بك فإنك بأعيننا تو لبر شعب مين تو شعب ديريا مدايا تو لبر تم شعب ديريتين وتم لبر شعب مين وسبح بحمد ربك تو بحمد ربك تسبيح بك حين تقوم قبات الرادبة اب آيات عننا جي پیغمبر عليه الصلاة والسلام را دبيجي تو لبر شعب مين تو بن شعب ديريا مدايا تو بن بصيرتا مدايا تو بن كنترولا مدايا تو پیغمبر ام وحی خوش دردشتینه تو صادق وعده امینه چاوا کو پیغمبر کی ام بی دبن چابدریا خود دابه شش مها انجه بی چل روجا سحرلی هاتب کرنه تشتا کو بخواز بکه نزانه بکه بلا خوابه ده دبر دا دبیچن دبر دا هوا حدیث هانه ده مسند احمد در بازده در رساله قیده در بازده هجمار حدیث 24,000
347 ماشاءالله 24347 مسند نسائیه ev deveda müsneda nisa yani müsneda İmam Ahmed'e de müsned nisa da derbazdı ve huş şevadını ve der müsneda Sadiqatu Ayşe derbazdı ve şevadı ve vaha derbazdı vaha dibece دبي عن عائشة راوية ناخن هم ركسيكو عربي بزان راوية دزانا عن عائشة قالت عائشة خديجة رازي بقول لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر ششمة د شدما ششمة د بسحر ما ششمة دبن سحر دما دبن تأثير سحر دما يرى أنه يأتي ولا يأتي وسا دخون دديركو هاتي لنت هات فأتاهم ملكان الدحى ملكات باوي فجلس أحدهما يكلبوان فجلس أحدهما عند رأسه يكلب سريرونش والآخر عند رجليه إدرناجي والآخر عند رجليه إدرناجي لبرنجيرونش فقال أحدهما لآخر يكيجي دراغو گوچه بوی ظلامی هاتیه چه پیغمبر هاتی حوالی جرگو سیحلی هاتی کرنه بلا خبده خدا تعالی پیغمبرات و تلبر چعبه می فی اینک باعیوننا تلبر چعبه می تو چعب دیگه می او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ششمه بسیحر دبینه قوله کی دبی چل روزه قوله کی دبی نا ششمه لی چل روزه تنی تاثیر لیکری و علا کلی حال yani o kesi gudbi çel roj tane tesir ki tu delil ki antune او devre şeşme li ser peygamber sihrati kirne li fetret şeşme da çel roj tane li peygamber tesir kiri او jî tu hadisek yani gotinek Hazreti Ayşe dernake ama gotine hani ne hadis avana gotine kene gotine Ayşe ne Ayşe de beje gava basa siyara peygamber de دبیجه ahva kiri Peygamber sallallahu şeş mihammayın. Ama despeka nakoki della ma duyeme. Della yekem çi bu? Ayeti Kur'an'ı bu. Ayeti Kur'an'ı bu. Ne bu savan ayeti hanena mecbur peşke kir. Ama ayeti hanena ko hadis debiye. Della ma duyemin ko duyemin ko van hadisana ne hadisa Ayşe'nin ne ko Ayşe'ti rivayet kırdı. Bana enbi ümmün müminin Ayşe civan خرافو بدعي هاني بيريه ناكوكي دناوا حديث دا بخوا دبدا دبي ششمه دجيكي دنا دبي چل روش يعني جيكي جي دبي بري ششمه لي چل روش تين تاثير لكي avacara ki hadise ki gotene ki gavaş debe Ayşe der ketebe o peygamber aptışla bu peygamber hebra kısa kırbe ne mümküne ku peygamber ki dibin çaderiya xade da be بفإنك بعيوننا o şeşmeha en bed bisiher be yan çil rojat bine sihre da be o khadrat işte ne ko jera vahiy var ku peygamberi ahir zamana her tej bin kontrola vidaye davra vahya khadete emine o deş kalkara İslam'ı dinu teydiyanı tebliğ bike ama ne layık peygamberi va ke masiye nuksanı ke mezdene همش با پیغمبر همش با وان کسی کو وی بختانه کو سوی پیغمبر و همجی کو دویجه ام بویجه شش مای او خدا تعالی جی دوت بین چاوم بدای هر وسا ev mesela şeşme و çil roji de Bukhari'de o derbazdı ve her vasa aptişi ku mercu god Bukhari'de derbazdı ve de Bukhari'de ev derbazdı ve دویجه مكث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ويخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي Peygamber aleyhissalatu vesselam bin kontrola بالسحر da aqwasa ma navi şuqası yani keza ve keza carek de şeşme Hişam carek de keza ve keza carek de çel roj yani yek merve ki tane ev hadise ku te goten je peygamber leser peygamber ser çibi tevj yek merve gatı ravayet kini evji Hişam kore urweteye kore en bevejin torne esmaya اسما قزا ابو بكر الصديق تورني خوانغا حضرتي عائشة تفهم كر او جامر
جارك دوی 6 متر، جارك دوی 40 روز، جارك دوی كذا وكذا، اقواس يعني نزع عددي وشيء دوی گوتی پیغمبر جرا زن کرکو هاتی با اهلی خالی نه هاتی اما جبو حدیثه کی آنجی جبو خاطر گوتنه کی عایشه یک مروبه کی جر روایت کری اما کماسی کی جبو حدیثه تابی او کسی کو اهل سنت والجماعت کسی کو دبیج لپیغمبر سعیر هاتی کرنه وان ناکوکی کو از دویم ناکوکی وان ناکوکی نابینن وان زدیت نابینن وان تناقضات ناو حدیثه نابینن لورا جبوان قابا جو بخاري ده هي قامت قال هاف جناك كل من أباتشتك وأما ودك إيه بخاري إيه إمام أحمد روايت كي إيه مسلمي كري زمي كشان كري وانا زديات نبض هبجي بوان نم مهمة بوان أو كوب بوان مهم أو كوب بخاري ده هب أو راس قبول دك يعني عقل إخوات كرن بيريكا هن عالم حديثة إيه بخاري ومسلم وإيه كاسي دنا هروسا لسر حديثه أمي لبي متن هاري مزق متن صور شو ما البراجي ما باسكر دبيجة وكذا يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي هروسا أوا أم بفيجن دبر راج دار باز دبر دا خوازه بهر با أهل خوان نار دبر راج دبيجة يخيل إليه أنه يفعل شيئا وما فعله وصار زين ذكر وتشتكي بك خيالك تشدبو وهمك ذاتك وتشتكي بك نذكر دور دا دبي بشبه الإخوة دور دا دبي وتشتكي بكرة بسر إخواجي بروبلمكي بسر إخويا هذا وصار دور دا ديسا أم بفيجن أو يخيل إليه أنه يأتي إلى أهله ولا يأتي أو جرى دربازو بخاري ده ديسا أبدر بازر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن حتى وصل بديت كل شيء باجني خالي نشوف باجني خال تفهم كيف يعني دبردا معناه أهل النساء دبكو بمعنى كي هادو مثلا أمشو بأهلي خال بماليا خال بأخوة اللي قال عائشة عروتها قوتبه يعني عائشة چند کسا را نگوتی چند کسا جهج عائشة روایت نکری یک مروفکی و عائشة یک مروفکی را گوتی چند جارا گوتی اموی نزانه يعني حضرت اوی عروته نابه چند جارا روایت کری عروته دی عائشة وا گوتی نابه عائشة جاره کی بی خاصی ور با اهلی خواه جاره کی خاصی ور با جنی خواه و جاره کی بی حتى أنه لا يخيل إليه أنه قد صنع شيئا وما صنعه أواجد بشا نسخة بخاري حلبي ده درباز ده أوانا جبو قوتنين عائشة ناكوكي مزن ريوانا حديثي پیغمبرنن لوا ام بویژن پشتی کو سیاد پیغمبر شبی قوتني حضرت عائشة أم المؤمنين کو اقوى تناقضات نابرد هي لإنسان کو دبی سیال پیغمبر چه بیه ای شیعه و سیدای و ملای و گوته به سیال پیغمبر چه ببه شخو جاره کی بجاره کی بیز لیکولنا مرد که لورا شیعه و گوتی جاره کی سیدا گوتی لپیغمبر سیال چه بی خلاص او دی او پیغمبر گدیج ور هونه قبول نکه لجبو انسان کو عقل خو نکره بجبیری کا خلکه جبو بی حدیثا کل سر نو پیغمبر هات روایت کنه خانم پیغمبر حضرت عایشه کو ام به ماموسته جنای گنجکیه هر جاری به شکل کی نابجه به شرط کی مرود کار جفام بکن اگر ام به پنج اصحابیا عایشه جه بهسته به دبکو عایشه هر جاری تشکی گوتو با شن کرب تام نه گوتو به ل عایشه یکرا گوتی جلاوه خوشکا خورا گوتی جبرازی خورا گوتی لاوی خوشکا خورا گوتی نامی حرام نبیه تفهم کرد جویرا گوتی اما جبو ناکوکی ناو حدیثی اما گله کی ناکوکی کی مزنه هر وسا او ناکوکی کی آجور د ششمه دو ناکوکی اساسیا اما کو دویج دوی حدیثه دا د جلدا چاره روپلا 1040 دا د بیج بخاری دا دوی جاءنی رجلانی که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم سیار جرات شکرنی دعا دکه
وبشتي دعاء قبول دبج حضرت عائشة دبي حضرت عائشة دبي پیغمبر برا جاءني رجلان دمر في الجمن فقعد أحدهما عند الرأس يكل برسري مرونش والآخر عند رجلي دجل برنجي مرونش فقال الذي عند الرأس أو كل جم سري مرونشتي قوت لباسري مرونشتي قوت للذي عند رجلي أو كل برنجي مرونشتين راقوت قوش قو چه بي ظلامي هاتيه او دینا گو ام بی جرا سحر چی بیه سحر لیکریه دوردا دبی دو ح مرف هاتی یک برسری مرمشی یک بنگی مرمشی باشه باش اوا هننا اوجد بخاری د صحيفه 1000 كذا دبي فجلس احدهما عند الراس يكي وان برسری مرمش والاخر عند رجليه او دینا البانگی مرمش فقال أحدهما لصاحبه يكيج وانج هوالي خرقو بعد دبي برسري مج بنجي مراقو بيادش دبي يكي وانج يدن راقو باشا أباجي ناكوكي كي مزنة كو حضرت عائشة دبي كو پیغمبر صلى الله عليه وسلم أوا قوتي هر وسا د بخاري د جلدا چارا آچليدا دبيجه قال الذي عند رأسي للآخر أو يكون بن سليم برنشتو بجي درا ما بال رجل ام بفيجن روشا في ظلامي چي يعني پیغمبر بو پیغمبر دبيجه قال حوالي مطبوب لي سحر ذكرني قال حوالي ومن تبه كي سحر لشكري قال لبيد بن عسم لبيد كري عسم رجل من بني زريقا بياكي جن عشرة بني زريقية حليف اليهود كان منافقا حليف يهودية سوزو بيمان بيهودية رشيدو كسك منافقة بخاري جلد 4 روبلا 184 1000 وحيسو شر ولا خد دي دبي جبرا دبي ام بين دقوكيا چارا تو حديثه دا دبي لبيت كسكي ام بيجن عشرة بني زريقية حليف يهودية منافقة هروسا ديسا د بله ابيا بلا اول بس ابيا بك باجر بربيا باتا ببورينا ديسا مثلا ام بيجن دبيجه دحم برفاتي افاجي مسلم كتاب السلام باب السحر هجمار حديثه 2089 دبي جاءني رجلان پیغمبر صلی الله علیه و سلم گوا پیغمبر علیه الصلاه والسلام گوا دعا دک جا عائشه دحم مرفات فقعد أحدهما عند الرأس يكي وان برسري مرونش والآخر عند رجلي أود البنجي مرونش فقال الذي عند الرأس للذي عند رجلي أو الذي عند رجلي الذي عند رأسي جانا دوي إيكوس برسري مج إي بنجي مراقو ياجي دوي إي بنجي مج إي برسري مراقو شوف في ظلامي حطيه ev hadisana tebebiya o tebebiya vanna koki ki mezene kote gotini çi kote gotini ambive yek dive yekej berseri meji benigi merago yeke havale xwa ambi havale men yekej havale xwarago her wisa bana de düzelamati bamın diveya de Ahmed aj diveje de Nesaiya de Sunan Nesai Müslim İmam Ahmed da de Sahih İbn Habban da dive etani melekan dü meleket haddan bamın فقعد أحدهما عند رأسي يكي وان لبرسلي من رشد والآخر عند رجلي إذن بنجي من رشد فقال أحدهما لصاحبي إذن هوالي خارجو وانا حديثي پیغمبر عليه الصلاة والسلام وانا قوتني پیغمبر جارك ملكاتي جارك أنبي رجل زلامك آتي يك برسلي من رشد يك برسلي مش بنجي مرا قوتي إذن بي هوالي وش هوالي خارجوتي وانا نه قوتني حسن وحسين وانا گوتنی پیغمبرن گوا گوتنی پیغمبر به عایشه را گوته به دوی عایشه یکسر قاسی کو پیغمبر گوتی او بکه ام ببیجن جنسان را ببیجه و انسان جی وان وسا بنویسینه اوانا ناکوکی کی مزنه جبو خاطرش چه جبونا حدیثه یعنی ناکوکی نو حدیثه
Evana medburta bas kir. Mesela evi. Mesela em bê evê ku sihir çêkirî. Yek jî nakoki evê ku sihir çêkirî li ser wî bixwe jî îxtilaf heye. Yek dibêje em bê Buxarî divê li Bêdê Esem ji eşîra Zureyq e helîfê Yehudiyan münafık e. Baş e? Her wisa di vir de dibêje em bibêjin dibêje li Bêd em divê mentebe ve mentebe û divê kêl Pêxember sallallahu aleyhi ve sellem em bivê ew kirî her du ji Buxarî evin her du jê Buxarî ye. Te fêm kir ew aşka me bas kir ew hani divê kê ku li viya siyar çêkirî divê qale li Bêd min el Esem li Bêdê Kurê Esem çêkirî el Yahudiyu min Benî Zureyq Yahudî ki ji eşîra Benî Zureyqiye ye. Di vir de divê helîfê Yahudiye ye münafık e divê de divê Yahudî ye. Baş e? Ev bu du nakokiyê dibeste wê de. Her wisa em bibêjin di Müslümê de ev derbas dibe. Di hadîsa Müslümê de an Ayşe'de qalet du sehre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudiyyun min Yahudi Beni Zureyq Yahudi ki ji Yahudi eşîra Beni Zureyqiye yuqalu lehu Lübeyd bin el-Asem jera dihat gotine Lübeydê Kurê Esem. Eva jî divê Yahudi ki ji Yahudiye. Li temamê jêderên tarîxî bi me dide zanîn ku ji bilî sê taîfê mezin ji Yahudiya li Mekê tune bîye. Ew jî kî bûne? Bala xwe bidin vî metnê hanê ji kitêba Zadul Mead em bibêjin sed û çardeh cilda siya Zadul Mead ya İmamê İbn Qayyim wiha baz dikin. Divê Yahudiyê di Mekê de sê taîfe bûn. Sê taîfe bûn. Ew jî kî bû? Benî Qeynuqa bû, Benî Nedir bû û Benî Qureyze bû. Sê eşîr bûn. Van eşîrê hanêna di jêderên tarîxî de dibêje vana li alî başûrê yani em bibêjin alî başûrê Medînê bûn ê wan cihê bû doraxaniyê wan sûrkirî bû sûrê wan hebû û di wir de diman. Ji xwe carekî piştî em bivê ew hezaba şerê hezaba Yahudî li Mekê neman. Şerê hezaba jî di sala duyemînê hicrî de çêbû ku temamê müşrika û qebîle û eşîr û hezabê dora Mekê û Medînê û bi tevî Yahudiyê nava Medînê xwest kir dor li Müslümana bigire, Müslümana herçipê lê bike biqetîne giş bikuje. Piştî ku Müslüman bi emr û fermana Xwedê bi ser ket, ey hat kuştinê ji xwe hat kuştin, ey muxalefet bi peymana Medînê re kiribû, ev ê dêna temamê ji Medînê sirgûn kirin. Baş e? Ji xwe Ereb dibêjin eşîrekî bi navê eşîra Benî Zureyq a Yahudiya tune Erebê müşrik bûne, paşê bûne Müslüman. Ev gotina em bivê İbn Qayyim rahmetullahi aleyh Xwedê jî razî be, ew jî wî didî ispat kirin ku temamê jêderê tarîxî divê çi heye? Divê tenê sê eşîr hebîye, ew jî Benî Qeynuqa bîye, Benî Nedir bîye û Benî Qureyze bûne. Kava mirov li van jêderê tarîxî mêze dike, tiştê ku mehedana pêşkêşê we kir. Ji van tê fêmkirinê gelê Müslümanan, ev hedîsê ku tê gotinê metnên Erebî ye, ne hedîsê Pêxember aleyhissalatu vesselam e, ev problema hene, ev kesî ku ev hedîs riwayet kirî kî ye? Hişam e. Problem di Hişam da ye. Problem ne di hedîsa dayê ne devdin dayê. Hişam gava ji Mekê tere Medînê her wisa bibore me tişkidî ji bîra kir. Bibore me tişkidî ji bîra kir. Ez wî pêşkêş bikim. Di vir de divê bîra ew şey ku li ser sihir hatî kirinê hatî bîra zerwan. Di Buxarî cildê çara em bibêjin rûpela 1839 da baz kir. Divê fî bîrî zerwan çema hû dibînin. Li din ser bîrê bixwe jî gelekî nakokiyê ye. Di hejmara 41 da em bibêjin 1841 divê fî bîrî zî erwan. Va bîrî zerwan e
ve bire zi erwana. De her visa Müslüm İmam Ahmed da her visa Bukhari'ye de bir ervan. Bir ervan. Yani gava Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ev hati çekirni, yani besyar hati çekirni, ev şey kusyar leser çekiri, afti biri, yani Hazreti Ayşe, gava bir tişti, embevi urvetara dibi, jibabi Hişam ra dibi, ma nizanı kişiyan bir dora mekdini heyi, nizanı embe bir her cari navi bire ki dibece, embe çar penç ashabiya jê rivayet bikira, çar penç ashabiya, merhaba go dahedeki tişki fahm kiri, li yek ashabi ki navi urveteye, و هشام جی باوی خوار باید کری جارک بیرا زروانه جارک بیرا زی اروانه و بیرا جارک بیرا اروانه دفیا بخواد آجی ناکوکی کی مزن ہے کو اب حدیث آننا متن وی حدیث دا چه ناکوکی کی مزن ہے کو اب حدیث آن دا پرابلم کی مزن ہے her vısa de mesela evi da problemi de mesela keda de mesela gero mevnaniye nizam beaniye nani beli Hişam mego delile basiyemin de ravi ve da problemiye Hişam bin Urvete bin Zübeyr bin Avam Zübeyr bin Avam ashabi ki mezun hun gıcd zani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam بقيزة أبو بكر الصديق اسمايرا زوجي وهربسا كوري عبد الله نهسلا خليفتي كريه جالي ام بي حجاج ظالم با وتبي عبد الملك بن مروان با هاتي كشتن اوا هشام جي كوري عروته كوري خوانغا عروته كوري خوانغا عائشه وهشام جي كوري عروته اب حديثي كو دمسلا كوتي كوتن لپیغمبر عليه الصلاه والسلام سیاراتی کرنے همه وی هشام پاور کری هشام لگوره اوی دبیجه لگوره کو امبوی سیر اعلام النبلا امام الذهبي دبیجه دبی قبل لمكي بي لسعودي عربستان بي لمديني والمكي دجيا دبی قال لك انسانك ثقافت هات انسانك راست بو درست بو امبي متقي بهري خدي بو پشتی کو هشام دچه عراقي Kerbela و Lwan dera Bağdayê dimîne Hişam probleme kirîjara çê dibe salê mezin dibe vê kitêbî dişewt axirê malayê xirab dibe çi dibe bûyerek tê serî Hişam hişê xwenda dike Hişam aqlê xwenda dike zihna xwenda dike ne ehlê siqê jî ehlê siqê derdikeve pîrîtî û kalitê lê tesîrekî dike em bê bandorê wî meselê aborî û meselê em bê ka problema mala wî çi bê lê bandorê dike divê gotinê ku Hişam li Iraqê gotî siqepê tune gelek jêderên tarîxî ya dibêjin û ev tiştê ku li ser navê Pêxember hatiye riwayetkirinê ku divê li Pêxember Aleyhisselatü Vesselam em bibêjin şer hatî kirinê hemî ev Hişamê hanî riwayet kiriye dibi ku însan zihna wilcî nebe aqlê xwenda bike em bê hefza xwenda kiribe însan em bibêjin çîrok û hikaye û hedîsa şev dernexînin eva tişkî normal dikar çêbibe lê an ne normal eva divê em bibêjin îmamê muheddîsa neşûna ji Hişam hedîs peyda nekirina hedîs ji Hişam hedîs qebûl nekirina İmamê Buxarî Müslüm digel ku di şertê wan da heye gere kesê ku hedîsan em bê rivayet kirî gere hefza wî cibe aqlê wî cibe cîbe tevlihevî tê tune hişî wî wenda nebibe li Hişam aqlê xwe jî tevlihev kirî hişî wî jî nemaye zihna wî jî nemaye em bivê nizane çi dibêje hikaye û çîroka giştî tevlihev dike car divê pêxember wa gotî car divê bavê min ji pêxember ji Ayşê riwayet kir car divê Ayşê wa gotî û rastî kelam di gel vîya hemiya alima çû ji Hişam hedîs riwayet kirî her wisa حدیثێکی derbarê zewaca Ayşê da ku divê nesalî zewciyê ev ji vî Hişamê hanîna rivayet kirî tev ji vî Hişamê derdikeve û her wisa Hişam li Iraqê ev hedîsê derbarê zewaca Hezretî Pêxember û Ayşe gotî dîsa ev Hişamê hanîna ye ev hanîna aqlê xwe zay kirî tevlihev kirî hişî wî nemaye û digel wî jî alima çû jî vîya çi kiriye em bivê çû jî vîya hedîs riwayet kirî Bivan her sî delîlê herêna beşdarên birûmet ev metnê ku li ser navê hedîsa sernê wek hedîsatê riwayet kirinê teqrîben 35 sî nizam çend hebe tev ji vî Hişamê hatî riwayet kirinê û em bibêjin
قل عراقي قوتية ووقت كاليا خدا قوتية وتجاري حفظة الجنبية لمخابن أهل السنة والجماعة هنا بيا قبول لكن عقل إخوة كرن جيوا هشام خد تعالى عقل وفكر رامان بدمه ولا عيب الشر من مروبي بيخمبر مسيح هر شيء بي شاج ما بيخمبر عليه الصلاة والسلام أم بسيار هذا الشيء كرني جرى بسخو وشيع وشاش ميجي من البلاد اعتراض كدبير دي تشل رو تاني اللي تأثيراتي كرني نخوشي كي بناب نخوشان سياري توني نزانم طبعا تشتكي صحيح انا لتراتورا تبيضا نخوشي بالنخوشان ناب النخوشة سياري هي توني نزانم لأن ببيد عالمي كو دبي سحر هي دبي سحر لبيخمر عليه الصلاة والسلام تأثير كتير دبي نقاشية لو روالتا موسى عليه السلام دا قابا موسى وسحر وساحر فرعون هاتن باهفدو بكل ساحر عليم دبيا آيات تمام الساحر كهري مزن آني هاتن أن ببيجن كل موسى دم حجتا ودا دعوة ودا تيك بابا سادة بند برشاوي خلقي ام بی بند و کاپل بنجا خدکی وقت مار بردانی هاتن و نکار سحره به تو تأثیره که باندوره که لمجو عقل مرا بکن تشتکا دن اهلی کو دویج لپیغمبر سحر هاتی کنه سحر قبول کن دوی سحر لعقلی و نبیه برچاوی بیه بابا بو گوا پیغمبر بخوازه هر با اهلی خواه نزانب هر چویا نچویه گوا بخوازه ام بویجن her nivina xwe nizarim neçûye bixwaze tiştekî bikin nizanim kiriyan nekirî ewa têwê manayê eqilê wî nel ciye ana ez ji bo yekê re bibêjim em ez û hûn bi hev re munaqişe bikin ez bêm hûn sîherbaz sîher li wê hatî kirinê hûnê xwe bileke li erdê bixe na ez sîher li min natî kirinê ê bavo madam ki sîher tu qebûl nakin li te natî kirinê tu çal pêxember aleyhissalatu vesselam sîherê qebûl dikin ewa iftira ye boxtan e بوبلات ام بي حكايه خرافي هشام ام بي اختياريا وقت هشام وقت اختيارا خدا قلتي شو خدي بترسن لبيخمر عليه الصلاه والسلام سير ناتي كرني اون چوا سيده و قلتب شيغي و قلتب ابدل الاثبات کو ما پیشکشی وکر کش بیاد اثبات کرنه اما انسان کو جاره کی قلتب وحی ام بيجن سير لبيخمر چه بي خاطي کرنه ابدل الاثبات من تجاري وانگري نده والبامان درباسي نوه لإنسان عقل سليم عقل خانكري بيريكا خلقي بفكرك سليم قاوة لبهم صحبت آني قداري بك وبزانبه اس شقا راست بيجم حتى جارك دن بين خير وخشدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته